Ya memo bibia chen emo bibia ha eba Nationalist TV on YouTube. Nationalist TV on YouTube. Subscribe on share na like it, page you know. Na di ho danse oko Facebook na wa follow oko Twitter handle Nationalist TV. Obo Nationalist TV abeba na also wa follow exclusive na me dey free Kumasi Asante Kotoko camp ede blow exclusive na me dey free Kumasi Asante Kotoko inti subscribe channel no right now na like in the page you know na di ho danse na catch onua bi say aha exclusive Kumasi Asante Kotoko etimi agrabo sponsorship deal omba behwe atoto nyama ewade kwajachi enti subscribe page no subscribe omwetime secure sponsorship deal with US construction firm enche me babe bodin we enkensu enkeja ahia na esoti ahia na esodi uti ahia na esohwe ewo Nationalist TV on YouTube. Nationalist TV on YouTube. And no, and I make come for the amount. What I say, to subscribe. Ne di ho danse fa kire onua. Say ono so one share program no. On like it. Ne mi adomane so notification button no. Mi so. Me se Kumasi Asante Kotoko. Etimi agrabo a sponsorship deal with Sima Contractor International, a US company, US firm, construction firm, US ombabehe, edi dwuma ewo ade kwajachi enche. Kumasi Asante Kotoko be announce sa sponsorship di Sima Construction Limited and as a Sima Contractor Limited, US firm. Omwe design stadium ne kama stadium ni de efe stadium ni de efe kama enye easy enti Kumasi Asante Kotoko supporters mumfa mpaibo mfantai nana ya mponsa ichi the CEO of Kumasi Asante Kotoko. It means a secure a new sponsorship dealer on mabeboa ahwe esi stadium no architecture no say na etie ubenya restaurant ewom ubenya 50 rooms baby officials players no beda 50 rooms media center omubenya conference room ombenya 30,000 seats saso na club house and turret ni na ombenya wom saso na club recreation ni na ombenya presidential seat team store baby a jersey yedi jersey supporters no kwakope team no replica jersey ni na mukwakonya and a health center so obi hu techima na bia obi hu etmika ho ena akwakwaja yare health center ena ebe wo CCTV camera room that's a security room ho ena CCTV camera ni na ebe wo ama bibia so etimi akonkan ombe Asante Kotoko ebenya training pitch baako saso na omo stadium no training pitch no ebe wo stadium ni nchemu ope saso na obenya 30,000 seats 30,000 capacity and so ewo adekwaja achi preach no sa pepe na city ubenya car park and so ewo ho car park ubenya car park bibia ahwefo no eba be hwebo eba be didwuma omenya omo car park no kama enya sanketo nti exclusive enche nana ya mponsa ebe announce deal enche nyame ya adom na adom bidun ya ekwan ni timi bie dia Kumasi Asante Kotoko niji etimi aba club nim nana ya amponsa the CEO of Kumasi Asante Kotoko etimi agrapo new sponsorship there I'm free US company ti na wa subscribe na wa share na wa like
edi ho adanseɛ ɛde akyerɛ wo nua na ɔno nso di ho adanseɛ mfa nkyerɛ ne nua sɛ aha nationalist TV nationalist TV nyame yɛ adom exclusive baako a mede ka wo nyame yɛ adom na adom medo yɛ a Nana Yamponsa ɛne board no ɛbɛhyia so ɔmo hyia wie a na ɔmo akɔhyia yɛwura ɔte kɔkɔɔ so Asante Kotoko ɔhene baako a metene so na masɔre ɔhene baako a ewiase mafa ne nyinaa obiara anim no ɔhene baako a yɛ recognize no ɛwɔ aburokyire ɛyɛ Asante Kotoko hene ti tam kutu deɛ aka bia